Chiram kel kan ka chineti chup kudaru du janwar ke liu kare India echi pan. Everything happened in front of my eyes. I don't know how I survived. And re India mo penaga gwat method ka jade goro ka India we ka England pan ka ngwanlen. And Boeing 787 Dreamliner jade goro reg India anchuala Ahmedabad. Yo pan ka dual wal kana dor toy ga dual goro dual walten. Ka chiram kel menyur ka kom nombora well kel a kan ka regre nala nomo ka duo magaina. Ka kor gwaten chawo thiech ano ka nidi rere ka mechet ka rega ma chalo jano kwajeja. Chi minister nyam ka Indian Narendra Modi elaro no dama riek mo bej mo bele riek ka chilo na jaga jet along riek ki doben to ka riek mo ngoda kana na ngaj ari nyali chi pan gwaden je jaro doten ti India to kor kelu di jan bakelu di bangwan ka ji England ti jen ti yu dok ka ji Portugal dang baro karan Canada kel amana bon lane meluno janeri chop kudaru di jan ngwan ro chon kalerin chi polino jalat ji BBC lat kano chapoy nenen to chop kudaru do ngwan long ka je dungno kandak dia na ngaj ki ga ne tin chure pen gwat and kantan ka ram kel chi kan rere kanamo cha jaro de lat ka median we mont golo ka jan gwadama ramalat ke chicken chol Bishwash Kumar Ramesh chanen gwaden jela ka choka kuelo wo gwad into ambulance men bijo wonang dol walten kala renya ramen chicken chol Bishwash Kumar karwajen jalan muktab le rat gol ke India anwo chirero ye ka kor sakan de tiane chwaling na mar madid ka no de laro no to gwad michet ka ne wang ka kore ke Bishwash Kumar wat ka yat pon yo ka no mal poinda ka kuj indong jen kuje gwaden ti daman mi chi kot ke re aiten karwaj mi chalat rama wada mi chwale ajay balgi imoktab ke company tadre nyal tin chwale boñ la ratop anwo be bon intem min to kariya kamo lokten chimar kama kana England lar anwo be kan bon jak mo bo let kel ka muktab tin let ka kwire kanamo chi kwaran kap civil aviation ka India lar anwo ti paile ni yo gwadan totin brekule yak ka korsa kana riana akana nan ka tiare nel ka koro churo men tegare karanitin kujal riat nele ngok antama ngoda na the gorgon nenetin kan